Evo, vidjeli smo u sudnici i taj neki sporni mail, čak i neke Viber poruke koje su citirani drugi ljudi u komunikaciji, drugo dvoje ljudi. Koliko je to zapravo, vi ste na neki način sporili zakonitost tih dokaza, koliko to može biti relevantno? Jeste, ja sam kao što znate u uvodnom izlaganju upravo o tome pričala i pričala sam o ovoj analizi koju tužioci sada prezentuju svjedocima i kroz tu analizu prezentuju screenshotove poruka sa Vibera i mailove koji su izuzeti na nezakonit način, kako ja to tvrdim u sudnici. Bilo je niz predmeta u kojima se isto to desilo i sud je odlučio da su nezakoniti predmeti. Ja ću se sljedeći put pozvati. Upravo i branim u jednom takvom predmetu Sadiković i ostali gdje se isto ovo desilo i proglašeni su nezakoniti dokazi. Iz kojeg razloga? Ali po naredbi suda je izvršen pretres kompjutera i tako dalje. Tačno. Po naredbi je li to suda dovoljno? I to je potpuno zakonito. Međutim, postoje odredba o otvaranju privremeno oduzetih predmeta koja se mora ispuniti. Dakle, da bude istovjetan sadržaj onog što je oduzeto sa onim što prezentujemo u sudnici, mora potvrditi onaj od koga se oduzelo. Ovako postoji sumnja da je nešto... U ovom slučaju ja sam prigovorila na neotvaranje predmeta vezano za kompjuterske sisteme. Izuzeti su podaci sa hard diska sistema kompjuterskog. Taj hard disk koji je izuzet, odnosno podaci preneseni, to je opet dokaz koji je izuzet. Taj dokaz se mora otvoriti da bi mi znali da je istovjetan sadržaj sa onog što su oni prenijeli sa kompjutera. Tako da, iz tog razloga prigovaram toj zakonitosti, a naravno zakonitost screenshot poruka Vibera, pa vi znate, ja sam rekla u sudnici, svako može napraviti screenshot, ukucat nečije ime, napisati poruku, sada treba tu utvrditi da li je to vjerodostojno. To neki vještak po vama treba? Naravno, nije predloženo ništa. Hvala. I to ono što prigovara.